very proud to have a Pan-Africanist president like President Museveni here. Mengameli Cyril Ramaphosa lamhla bekahlangene nemlingani wakhe wa-7 lase-Uganda Yoweri Museveni. Siyabonga ngalendlela le crime intelligence yethu isebenze ngayo ukuthi ilandele le information. Uhlangu lwebantfu beqhamuka labalishumi nemfica endlini site kaMagugu embombela esifundeni saseMpumalanga. We will do what we can and what is humanly possible to make sure that we win every game. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Rulani Mgwena uthi wethemba ukuthi leli qembu lakhe lisenzaweni lekahle kude lithole indondo nakuphela lesizini. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngesiswati, nesiNdebele. Lefana ka SABC shimanga mutingati uitela uwadisela maphungo ngabambo ra damunye. amahora angamashumi-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Baba kuhle kuphinze sihlanganise Tindzaba tesiswati la SABC 1 na ku-DTT asikubingelele mbukeli sibukela lethamba imbili lamuhla. Mengameli Cyril Ramaphosa lamuhla bekahlangene nemlingani wakhe wa-7 lase-Uganda Yoweri Museveni. Labaholi walamabili ke bebakhuluma ngalokunyenti lokufaka ekhatsi tekuphepha netekutsengiselana. Mengameli wase-Uganda Yoweri Museveni uthi kumele kuthuthukiswe tekutsengiselana emkhatsini walamabili. Uthi kumqwa ukuthi kusentshentiswe lwandle kude kuthutha kepha ukhathatha timbili etichubekako. There is the bilateral, but there is the producing for third-party markets. The companies can come from South Africa, based in Uganda, or even vice versa, but produce for the US market because we have got access to that market, USA market, European Union market, Chinese, using the raw materials of Uganda, which are plenty. That would be, in my view, another area we should look at in detail, not just vaguely. Ngakulokunye mengameli wakuleli Ramaphosa lekunguyena avakashelwe Museveni ubonge buhlakani labuthwale kumlingani wakhe. Uthi leli live liyohlalisa Tindzaba tase-Afrika nobele ukutsinza leli live kati. We are very proud to have a Pan-Africanist president like President Museveni here, and also have the opportunity to have him articulate wonderful lessons, wonderful viewpoints about our continent and the trajectory of our continent and what we need to be focusing on, which is prosperity, which is advancing the interests of our people. Lawo mengameli lababili batawuhlisha tivumelwano talamavela amabili tifake ekhatsi tekutsengiselana. Sekuphakanyiswe ligama lasomlomo wamasipala wetshwane Dr. Makwerela njengalomunye walabatawungenela lombango wesikhundla sekuba ngusodolobha. Igama lakhe liphakanyiswe i-ATM kanti ke ukwemukele lokunconywa. Nguye kuphela kulomele ikhophi kulomasipala kanti imbangi yakhe lenkulu kulesikhundla nguSilius Brink we-DA. Ngaphambilini emacembu laphikisako afune kwati ukuthi ingabe Brink wafungiswa kulomkhandlu aphinda afuna ubufakazi bekuthi usulile esikhundleni sakhe njengelunga leParlamente. Kusenjalo i-EFF isola Brink ngengenela Tindzaba letiphatselana nelidolobha lekufaka ekhatsi kukhulumisana nebetindzaba ngembikwe kuba likhansela evikini lelencile. I-ANC ifuna sodolobha welicembu lelincane lokhulumela umkhandlu lowacoshwa kumfelandawonye uthi kungenteka noma ngabe yini lukhethweni lwasodolobha wetshwane ngekuvota kwanamuhla lokuyimfihlo.
Kusenjalo, inhlangano ye-Democratic Alliance icise isicibiyelo lesifeta ukuthi kude ukukhulumisana lokuphelele nalokusebaleni kepha-ke emalunga etinhlangano letiphikisako athi inkulumo temtsetfo leyengamele masipala taphethwa ngenyanga yengongoni kanye neyabhimbidvwane. Ngaphambi kwalesicibiyelo lo mtsetfo bewungavumi ukuthi kulethwe tishukumiso kulomkhandlu kungakapheli tinyanga letisitfupha, kanzi lokhu kuchaza ukuthi emacembu laphikisako bekumele amele inyanga yenkwekweti kutate ukhona kususa usodolobha wekuleli Tanya Campbell kepha-ke nyalo loko sekungentiwa nanobe kunini. I-DA ithi kuphakanyiswa kwalesichibiyelo ukuthi awuvumela siphakamiso sekungathembani ukuthi siwise lo mkhandlu. Kuhlangulwe bantfu bekuchamuka labalishumi endlini etsite kaMagugu embombela esifundzeni saseMpumalanga kusola ukuthi basuka kule Bangladesh laba bekunene kanzi baphocelelwe ukuthi bahlale kulendlu kuthiwa-ke bashushumbiswe bafika kuleli kanzi sekuboshwe indvodza leneminyaka lenge-55 yabekwa licala lekushushumbisa abantu ngalesihlakalo. Emaphoyisa atheleke umsolo angakateleli amthola akulendlu kanye nemadvodza lalishumi aminyetelene. Tincwadzi tabo tekuvakashela lamanye emave nabomahlalekhukhukhwini babo bathathwa kubo uma bafika kuleli. Emaphoyisa asola ukuthi kunesigungu sekushushumbisa abantu lesisebenta kulesifundza. Indvodza leneminyaka lenge-55 leliqhamukise eBangladesh iboshelwe kushushumbisa abantu. Akusuya iwana umsebenzi onjena kusho ukuthi kufanele kube nabantu abaningi, so sathemba ukuthi abanye ama kingpin wakhona noma babalekile. Siyabonga ngalendlela le crime intelligence yethu isebenze ngayo ukuthi ilandelele information and sizoyilandelela if then bakhona abanye la sebenza nabo ba involved nabo sizomika sure ukuthi ayilandele information baboshwe. If abanye basebenza kulamanye ama department nabo bafanele baboshwe, kodwa ke kwamanje sizothatha le information sinikeze ba immigration ukuthi baqhubeke nale indaba yokuthi babuyele emakhaya or ababuyele emakhaya or baba processa kanjani. Lamadvodza lahlengiwe tawuniketwa litiko letasekhaya kanzi angahle amikiswe emaveni abekudalwa. Litiko letemfundvo eMpumalanga libekele eceleni tigidzi temarandi letilishumi lekutawulungiswa ngato sikolo semabanga lasetulu I-Lamulelani eBushbuckridge. Lesikolo sashiswa ngemnyaka wa-2016 ngemva kwembhikisho yemphakatsi ulelwa kuphakela kwetinsita. Sekuphele iminyaka lesihlanu lesikolo lesinebafundzi labangu-613 solo singenatinsita tekufundza. Bafundzi batikhulula etindlini tangasese timigodzi bafundze phansi tihlahla kulesikolo lesakhiwa ngeminyaka yama-80s. Umtimba longamelele isikolo ukhathatekile. Lana abantwana bethu lana bafunda esimeni esibuqayi kakhulu ngoba ama-building niyawabona awekho ama-building lana, ama-building ashile amoshekile ama-building and then abantwana sinabantwana abaningi kakhulu la almost 640 something ukuya phezulu. Litiko letemfundvo eMpumalanga litibophelele kulungiseni lesikolo. Siyaqinisekisa ukuthi isikolo sashiswa umphakathi ngesikhathi baprotestela ukuthi bafuna indlela. Sathi nasisha ke nakufanele ukuthi silungise leso sikhathi besinganabantwana abancane kakhulu. Emva kokuthi inamba yabantwana seyikhuphukile, i-department isethe aside 13 million ukuze ukuthi kulungiswe amaklasi wonke walapha esikolweni, kufakwe ama-toilet amasha, kuphindwe futhi kulungiswe i-administration block. Lesikolo sengete bothishela abasithupha kanzi kuthiwa solo abakhokhelwa emaholo abo. Udaba ukuqashwa kwabothisha i-SGB itsheliwe ukuthi bekungafanelanga ukuthi isebenzise abothisha bangatholanga i-approval from the HOD. Kubalulekile ukuthi othisha babe nama-appointment letters. Litiko letemfundvo kulesifundza lihleli kuqasha basonkontileka labatawulungisa takhiwo ncane etikolweni letilikhulu-221. Bathengise batawuphinza bafake isandla sishobele ekhikhini ngemva petrol letawukhuphuka emkhatsini walamabili lamhle ebusuku. Petrol we-93 ne-95 utawunyuka nga-127 cents ilitha bese diesel ke yena wenyuke nga-30 cents ilitha. Wenyuka kwentsengo yaphethiloli kuta nemthwalo lomatima kubashayeli lavele sibatfonsa matima kulandzela kubita kwempilo kulamalanga.
Paraffin utawukhula nga-13 kuya ku-17 cents ilitha. Lirandi lihlabe phasi ngeliphondvo lalahlekelwa ngemandla uma licatsaniswa nelidola lasemelika. Lokuhlabe linyevala yembili ngilokucinywa kwagesi ngenhloso yekumonga kanye nalokufakwa leli. Obviously, the rand has also taken a knock amid risky sentiments weighing against the local currency. For instance, if you look at the interest rate differentiations with regard to the US, obviously that is also taking a knock with regard to the currency. A number of factors also weighing against us, load shedding, obviously having a negative impact on the South African domestic economy. So that have seen the rand actually trading in between the levels of 17 rand to almost close to 18 rand in the month of February. Ngakulolunye lihlangothi intsengo ya oyela longakahlutwa beyisolo iyinhle kuletinyanga letimbalwa letengcile ikhule kulamalanga nje lentsengo yahambela kubo 82 nabo 77 US dollars umphongolo. There is a number of factors that actually influence the global oil prices. For instance, there is much talk of the Russia cutting exports by 25% from its western ports in March. Obviously, to also put a pressure in terms of the global oil prices going forward. Emalevi emali ngu-21.92 cents atawengedwa kulokubekwa kwentsengo ya petrol na diesel kusuka mhla lulunye kule nyanga licala kusasa. Kanti-ke lokhu kulindeleke ukuthi kwengete incindzetelo emalini letokhokhelwa tekuthutha. Sehlile sibalo sebandvu labangasebenzi ekoteni yesine ya 2022. Lovisile betibalo istats SA livete ukuthi isibalo sebandvu labangasebenzi sehlenga 0.2 percent points kuya ku 32.7%. Letethuleke takamuva tivete ukuthi angu 169,000 ematfuba emsebenzi lavulekile emkhatsini kwekota yesithathu neyesine nyakenye. Sibalo sebantfu labaqashiwe sikhule nga-28,000 saya ku-7.8 million ekoteni yesine. Emathuba emsebenzi akheke kumkhakha wetimali netekuthengiselana. Kanti sehlile sibalo sebantfu labaqashiwe kuhulumende, kumakontileka nakumkhakha wetekulima. Kulindeleke ukuthi umnotfo ukhule nga-1% lomnyaka. Kanti kucashwa kwebantfu kungahle kungabi ngiloko lokubonakalako. Intsha solo icindzeteleke kakhulu ekuswelakaleni kwemisebenzi. We were sitting at 16.4 million jobs before COVID. We still haven't recovered to that. We are now sitting at 15.8 million jobs. So we are still about 600,000 jobs short to be where we were when we were hit by COVID. Lokhu ke ngilokubona bamfu bakuleli mihla yonke. Laba labatvuna bahlala kuleli kona laseJozi onke malanga babeke lithemba lekuthi kukhona umsebenzi labatawuthola kude ukuthi bakhone kondla imindeni yabo. Labanye bahamba walamabili njalo ekseni kude bafike lana baphindze bajikela amanye walamabili. Banemakhono lekufaka ekhathi kwakha, kwenda i-tiling, kupenda nekwenda gesi. Kanti bathi kusuka kuyinhlanhla uma bathola umsebenzi munye ngelanga lobanika amakhulu lamathathu ngeliviki. Sometimes nokubuya ngingaphathanga lutho ngifuna ukuqamba manga my sister. Njengamanje nje since kusukela izola ngaze ngathola lutho kuze kube manje ngiyabona ukuthi ngizobuyela emuva vele ngatholanga lutho. Emathuba emsebenzi afiphele kulandzela umnotho londengandengako lobangelwa kucinywa kagesi ngenhloso yekumonga. We are going to see, some more job shed, in the first quarter of this year, given the intensity of load shedding that we are actually experiencing. There's been a lot of, stage 6 with most companies unable to actually produce, goods, with some firms actually opting to actually close around 1 o'clock, during the day. That just tells you that output gap is more likely going to actually widen. Inkinga ecinywa kagesi ngenhloso yekumonga netekutfutsa kwenta kube nemnotfo londengandengako kuleli nesibalo lesisetulu sebantfu labangasebenzi. Sikubutele mbukeli ukuthi wena ubona ngasi letinembolo letivetwa be-Stats SA tebantfu labaswele umsebenzi tingito yini uphendvule ngalendlela. Mina ngiyafisa ukwazi ngempela ukuthi bayithathaphi lezi nombolo abasitshela ngazo ukuthi seyithe uncipha zabantu abangasebenzi ngoba phela uma ngabe ngingabheka nje ngakithi kunokuba kube ngcono kuyaxaka kuyaphambili njoba bephuma nje bephuma ko matric nabo bazoba omahlalela baye ekoleni abasebenzi. Mina ngibona zingelo neqiniso lehliswe yini izinga labantu abangasebenzi engekho amathuba amasha emsebenzi adalekile
ngeke impela ngiyayiphisa statistics kulokhu ngiyasiphisa ngampela bashaye phansi ayikho lento ngathi abantu abangaka bephelelwe imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 abanye abakabuyela emsebenzini kumanje inqwaba isebenzi mina ngendlela endibona ngayo ndibona izinga lentswelangqesho lenyuka mihla nemihla ungaya apha eKapa kwendawo ofolwa kuzo kukhangelwa imisebenzi ezirobhotsini uyawufika kugcwele kuthe qhu mina ngithi yebo ngiyakubona lokhu labakushoyo igovernment kwamele ukuthi isungule amathuba emisebenzi kule live lonke jikelele abantu bathole amathuba emisebenzi bakhona ukuthuthukisa impilo zabo bakhona ukuqosha ikati etiki asesibukeke lethambe mbili kuletiphuma embiteni lamuhla kuligwalagwala FM nasiphomotha ile sibalo sebandvu labangasebenze ekoteni yesine ya 2022 bathekita udzingeka ukuthi bangene kakhudlwana emaphakethe nabo njengoba ikhuphuka intsengo yaphethiloli ekhatsi kwalamabili namuhla batali bebafunzi besikolo semabanga laphakeme I-Lamulelani High School eMarite eBushbuck Ridge kulesifundza seMpumalanga bafuna kungetwe emagumbi ekufundza kulesikolo sikuvalelise-ke mbukeli tindzabeni teswati ku-SABC1 faka i-aerial yakho ku-TV yakho bese usitfola ku-DTT kusasa lihora lonke emkhatsini kwensimbi yesithathu kuya kuyesine lapho-ke tindzaba tisuke setenabile kanzi-ke utawutitfola ngelulwimi lakho ungakabiphi nje emahora langemashumi lamabili nakune khona ku-DTT usale kahle